Ka arpusau tarik uleber hajar arpusau. Kadi ka sngi hakaba baro satlak ka perthei ka balang Katolik ka pendan buram me ka sngi uterai satlai. Ti kumta hakani ka kenti ki pajru nget Katolik na mau nyangla ki la tu de ki pau hajar ngut na keleng ki jaka najan bana jengai da ka jinshit hem ban shimbenta pura ya kani ka sngi uterai satlai ka bala pelong ha mau nyangla. La sedang hakapor khanda shiteng minstep hakaba Reverend Padar Silvanus nong kendri ukur khu ya ki satlai bat penlong pat da ka jingriu blei ya ka jingat procession bat ka we ya ki satlai shamadan ba penlong ya ka mas pakut bala penbenta do Reverend Padar Silvanus nong kendri haka jing senran rengkat lang ki nong kit kam ba pher ka balang ki brodar bat ki sestar. Reverend Padar Silvanus nong kendri ulaong ba hakani katayo khut ni duai kerpang kham tamru ya kajela badekari India hi barokawe bangin yo ya kinong yalam ki babha bakin long ki batrehok hakarukom syakri jat bendri. Setelah bersisa tentang seri Arab kambun hari India ada bagi cakap risap mudang tu pam tris. Bila yui kini balik seri Israel bersolusi kiri Arab kiri Arab kambun Dubai Filipina, Qatar, jadi Arab, jadi Muslim, jadi Israel. Dia tentang tak Muslim, itu suatu lama. Paham saja. Kali kasih try sampai situ mana? Bahar tak kembali asal uji kuri kasih try juga jingam jeliu
ada jimaya ada kaji syaitan passion sampai jika ini yang mengalami kena samla ada pilih buat jika ini yang minum pilih ya tapi jika ini yang berikut dari jika mana kaji kenal kalau itu diberi lajan tak ajar sen second dice Hausnam Life Ulai dari jika aja 33 AD Hausnam Life Ulai AD Hausnam Alakai ada Alakai Yesus apa nak second dice sadak ajar sen Hausnam Hajar Life Ulai maka artu sah deh second dice Kapatay dan Sarafi dan Jubilee kapal Hajar sen jadi peningnya nasi itu hanya seorang Hausnam Hajar Nalayo ulit siya roon, ba't ikinasam na? Hindi yun, layalang kinasam na. Nari India ito pala, haja. Nang nari kasi jaytya. Balik siya roon, nakabanta ka Jubilee. Hindi kang siya roon, ilalay nila. Kulilan, no? Bethlehem, Jerusalem, ba't ka naman? Pero di Israel wala ko eh. Nakabanta ka Jikay, Jesus. Hay nang Bethlehem, haja siya. Haroon nila doon jiraki, will you deal, 9 million, ikon sa mga. Ako na yung ano, Jesus, kumain, bandraki, Jesus. Sikha jo Jisu kan activity no wala kung Jisu ang kumit kung sila iyo isa sa inyo ko jitang bakit kung sa pelang yang tempat ini bang palayo pa kung sama hindi gipati Israel na kumay kung sa buo kasi lang lendo kamay hindi kan mau dia ni kata kung buo yung jitinya ko kamay ko kata hangin ko abang hikay yung hikaya ko jik koridor jo tamas wala lang paris main sa iyo masang ni jandang kasi itu di bala saya masuk hajman bamarjandro para di po ya si trial kan saya hampir sin tamas bukan kuar nomor balik ndai ke bala ndai mana jisu la sen lagu kata sin bakile dengan ni penentar yang kalau ada dua yang ji syaitan jinyak jinyak kayak gitu punya kemai ku bakuran kayak harus ubusaya ni dah fin baim ubusaya ni ubaim itu korban kadang-kadang Malaysia begitu diberi di bawah lain konsol kongor hamal haime kimchi ku aban miste kimchi ku aban mis slap kamu ngapa kat matar sini ngami na kamera tadi syatri jonga ala jam kerja harus syatri buat ni bukan kali riong slap dapat yang mani itu hijau diberi pidon baik wong piwan badan umar lah ambil nak syukur yang krem panas dan bam hawai nak pinulay dan bam hawai nak pemiku karis kung kaparis ko sumangilang ilang kaparis kalau syibhan kabain kabaktan ka jinet basta iso tangla dami ko ore ng kichinya kung bapilehan mo what is ito ya magana ng kichimaya bo susura bo ko si Jesus,